Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha nje engizoleyo kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Ukuze zingakuphuthi lezi ndaba ungawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke lelo bhathini lapho-ke usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona namhlanje ngilethele-ke umlisa-ke laphana u-Mr Mncwango-ke we-Action SA-ke laphana-ke ehlaziya-ke laphana-ke eveza nanokuthi-ke eveza-ke nenhloso-ke ye-DA-ke yokuza lana-ke e-KZN-ke eveza-ke nanokuthi-ke inhloso yokuza i-DA ukuthi ize la e-KZN akusiyo-ke kuyinhloso yokuthuthukisa-ke indawo, ukuthuthukisa-ke abantu-ke base-KZN, kepha-ke ukuvimba-ke i-MK-ke ne-EFF laphana-ke waveza-ke nokuningi-ke mina-ke ngize ngikusho-ke kuphela nje into engizenza nje mina ngudlala-ke ividiyo nje uzizwele wena-ke ngawakho-ke amadlebe. Bese sicela lapha masizwile-ke le video le ungene ema-comment section ufishe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Mase ucinze nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi shuka ANC kusele upanyaza kuphela umuntu osenamasende okwazi ukumela into yakhe nangekwazi ukumela impela uzilo acha ngiyaligobe uphondo ekavuma udotshwa ngamakhala ngoba encenga amandla akafani nalabo abanye abavuma ukuthi badonswe ngamakhala ngoba encenga amandla nje kuphela. Abanye bazamdefende uzile ebiza abantu ngemgodoyi athi ngeke ayekele isifundazwe saZulu-Natal isiphathwe imgodoyi bese kuthiwa hayi isingathekiso adefendwa abantu abanye bakukhongolose bamdefenda namhlanje. Kodwa iqiniso ukuthi uyisholo yena ukuthi KwaZulu-Natal iDA ayingenile ngoba ifuna ukuzoshintsha izimo zempilo nabahlali baKwaZulu-Natal, ingene ngoba izovimba iMK neEFF. Umbuzo ke uthi iyona ndlela ke leyo nifuna KwaZulu-Natal yokuthi niphathwe ngabantu abangenanhloso yokushintsha impilo zabantu Natal, inhloso yabo ukuzovimba abantu abathize ababizwa ngemgodoyi ngendlela abona ngayo yena. And abanye bethu ubezwe impela bemdefend uzile bethi hayi isingathekiso akasho ukuthi izinja uqonde nje ukukhuluma hayibo kahleni ukhona umuntu obizwa ngenja ahleke ma uthi nje kumuntu hey wena nja ukhona ohlekayo makusho njalo namhlanje kodwa nithi singathekiso hayi niyancetheza.